M to TV or W for you to be informed, entertained all with love. Ku myaka 17 gusa umwana w'umunyarwanda arashinjwa kwica abana batatu ndetse akaba yaragerageje kwica abana 10. Uyu mwana wigaga mu ishuri rya Taylor Swift ryo kubyina riherereye Southport witwa Axel Muganwa Rudakubana mu gitondo cyo kuwa kane nibwo yashikirijwe urukiko rwa Liverpool. Axel Umuganwa Rudakubana ni umwana uvuka ku babyeyi b'Abanyarwanda bahoze batuye mu mujyi wa Cardiff hanyuma baje kwimukira mu mujyi wa Banks. Bebe King na Elizabeth Scottberg, Alice da Silva Aguero akaba ari abana batatu mu 10 uyu mwana yagerageje kwica akoresheje icyuma cyangwa se umushyo ukoreshwa mu bijyanye no gukora ibijyanye n'igikoni. Ibi byabaye ari ku wa mbere tariki 29 z'ukwa karindwi umwaka wa 2024. Aba bana batewe ibyuma nyuma yo kuva ku ishuri rya Taylor Swift. Abandi bana bagerageje kwicwa basigaranye ibikomere ndetse kuri ubu hari n'abakiva kwa muganga. Axel wamaze hafi iminota 55 yubitse umutwe atavuga yumva ibivugirwa mu rukiko muri t-shirt ye ya grey cyangwa se ikivurivundi. Biravugwa ko urubanza rwe ruzakomeza ku itariki ya 25 z'ukwa 10. Iyi nkuru ikaba yaciye umugongo isi ndetse ikaba yahungabanyije inkuta zose ndetse n'imboga zose zo mu Bwongereza. Iyi nkuru turayikesha Telegraph, ari ikinyamakuru giteye imbere cyane mu bijyanye no gukora inkuru. Iyi nkuru kandi urayisanga ku binyamakuru byose byo ku isi. Iyi nkuru yaciye umugongo y'umwana w'umunyarwanda wishe abana batatu ndetse akagerageza kwica abandi 10, bamwe bagakomereka, ubu ngubu bakaba babarizwa mu bitaro. Kora subscribe kuri M2 TV, nitwe tugira ibiganiro utasanga handi. Komeza udukurikire, kora subscribe, ukore share, kora na like. Amwe mu magambo akomeye yagiye avugwa na Taylor Swift avuga yuko ibatabiteganyaga ndetse asaba imbabazi cyane, avuga ati ibi byantunguye ndetse nabaye shocked cyangwa se natunguwe bikabije kuba iki gikorwa cyabereye mu kigo cy'amashuri cyanjye. Iki kigo cy'amashuri kikaba cyigisha yoga ndetse cyigisha no kubyina abana b'abakobwa. Aya mafoto uri kubona na bamwe mu bana b'abakobwa bitabye Imana uko ari batatu bishwe n'uyu Axel wamaze gutabwa muri yombi kuri ubu ngubu. Axel ni umwana w'umunyarwanda ubyarwa n'ababyeyi babiri b'Abanyarwanda ku mpande zombi. Uyu mwana akaba yuzuzaga imyaka 18 vuba hangaha nk'uko bivugwa. Ngayo nguko rero ni ayo makuru yagenda gacaracara kuri izi mbuga nkoranyambaga. Hanyuma icyo nagushishikariza no gukora subscribe kuri iyi channel, hanyuma ugakurikira ibiganiro bizajya bitambuka kuko ubu ngubu nibwo tugiye gutangira n'amakuru meza kandi mazima n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Mbarandikira kuza gukurikira icyegeranyo cy'amastade twabateguriye azakorerwaho igikombe cy'isi muri 2034. Stay in touch. M to TV or W for you to be informed, entertained all with love.